Menta kesengi ka pratarik uyayong arhajar arpuar kaseng samla sinong nongpo propar kalala aban sedang biang ya kejing penilai kai basketball kabar ya kebala ai kerteng kum ka berjam kop arhajar arpuar ha kebaya kejing ilekai lapan long hambadan ilekai jongadong sajer nongpo hakene ke tournament labu ya ke kusnam kebasan po hajar tengka nak benta ki nongjob bat arpusan hajar tengka nak benta ki bawan baar hakene gasing sedang lai lekai pedeng ka Shillong Labet persya ya ke SYM hak bala job da ke Shillong Labet bat ha kejing ilekai ke baar pat kabari kejing ilekai jonggi shenrang lai ilekai ha pedeng keseng samla sinong nongpo persya ya ke kenhun monarch ha ka baga monarch kala penremno ya keseng samla nongpo Hakene kesengi lawan ban pli ya kene kejing lekai dau ba bipul thank you beri presiden jong keseng RBYF kumu kongsan haka jingi don lang jong ki riurang ba ki bakentup mio ba Sylvester Mensong beri urang ba shenong nang tau ba Michael Karhunai beri secretary shenong ki nong kit kam jong keseng samla shenong bat ki riu pok mat kathan Kekipernya jong ka seng sama longpo propar kami ju kasih kebenkong tu pengiri bagi lakho akabangan dari second version ko kami berhenti untuk cicop nama kilapoi sekeperta kabar jong kini ke tournament basketball pemperlong hapo Riboy District dan pemperlong ni orang basnong jong kasnong longpo ba Sylvester Mensong congratulations ba ya kajing sajet jong pi kung presiden jong Riboy Basketball Association banikmi akan tinggalan ketupi kandon no kawin kan play di tim kabar biang do iban nikmat naik samla jong Riboy District sakiwi benta jong kejeka hapo kejela migrai berkuwi